Mu biganiro bishize nigeze kubabwira ku bikorwa bya za kudeta hirya no hino ku isi byakozwe na CIA ku bushake bwa guverinoma ya Amerika. Bimwe byarabakundiye ndetse navuga ko ari byinshi byabakundiye, henshi bakagenda babona ibyo bifuza, ariko mu gihugu kimwe ari nacyo bari bashishikariye cyane byarabananiye burundu. Aha ni muri Cuba. Mpereye ahangaha kugira ngo ngaruke ku gihangage FIDEL CASTRO wafashe ubutegetsi muri Cuba, bwari mu biganza by'abanyamerika n'abanyaburayi. Mu 1959 aba minisitiri w'intebe, mu 1976 kugera muri 2008 akaba yaritwaga perezida w'ikirwa cya Cuba. Uyu yanakomeje kuba nk'umuyobozi w'igihugu, na nyuma yo kuva mu nshingano za leta arinda apfa muri 2016 agifatwa nk'igikomerezwa muri politike itari ya Cuba gusa, ahubwo no muri politike mpuzamahanga. Uyu impamvu yo kumugarukaho nuko iyo myaka yamaze ku butegetsi yose atigeze ayiyoborana umutima uri hamwe, kuko ari mu bantu barokotse impfu inshuro nyinshi mu mateka y'isi. Ni inkuru benshi batakurikiranye cyane y'ibitero bigera kuri 638 byose byari bigamije guhitana Fidel Castro, ariko akabirokoka. Uyu ni umunota w'ubwenge, nitwa Trésor Pierre Chanel. Ibaze gusimbuka impfu zigera kuri 638 atari n'impfu zisanzwe, ahubwo ari CIA yagambiriye kukubika. Ubundi birazwi ko iyo CIA yagushyize ku rutonde rw'abishakisha iminsi yawe ibibazo. Amerika ntiyifuzaga Fidel Castro kuko kuva yafata ubutegetsi ahiritse Perezida Batista ku myaka 33 Castro yari afite, yahise yihutira kwambura abanyamerika amasosiyete yarakomeye mu gihugu. Ariko kandi Amerika yaramuzizaga ko ahanini ngo yihutiye kugirana ubwumvikane n'ibihugu byo mu burasirazuba nk'ubumwe bw'abasoviyete bwari buhanganye cyane na Amerika mu ntambara y'ubutita. Perezida Eisenhower w'abanyamerika yafashe umwanzuro ko kugira ngo Amerika igire amahoro, Fidel Castro yagombaga guhirikwa ku butegetsi, kandi kumuhirika byari ngombwa kumwica, kuko kumwangisha abaturage ngo bari baragerageje kubikora ariko barabibona ko bitari kubakundira. Dore bimwe mu bihe byagaragaje imigambi yo guhitana Fidel Castro yatumye mu mateka Fidel Castro agifatwa nk'uwashoboye gukwepa urupfu inshuro nyinshi, inshuro 638. Umugambi wa mbere wacuriwe i New York muri hoteli yitwaga Plaza. Umukozi wa CIA witwaga Agent Maheu yahaye gahunda umwe mu bagabo bari bazwi nka producer muri Hollywood, ariko ubundi ari ikirara, yitwaga Roseli. Akaba yari n'umukozi w'ibiraka wa CIA cyangwa se informant, kuko ngo yaraziranye n'ibirara byinshi, akaba yaratangaga amakuru muri CIA. Uyu Roseli yamwemereye ko ashobora guteza amabandi akomeye Fidel Castro, ayo mabandi akamuhitana, ariko CIA imwemerera igihembo cy'ibihumbi 150 by'amadolari ya Amerika. Iryo bandi rikuru Roseli wiyitaga producer wa filme muri Hollywood, akaba icyambu hagati ya CIA n'amabandi arimo na mafia. Yabanje kwanga icyo kiraka, ariko byaje guhinduka nyuma, kuko ibyemezo bya Fidel Castro ngo byari biri kubuza umugati n'abamafia, kuko yari yarafunze n'amakazino, hahantu bakinira urusimbi, ahagarika icuruzwa ry'ibimogi muri Havana n'ibindi byari bibangamiye inyungu za mafia. Roseli yegeranyije inshuti ze ebyiri muri hoteli imwe muri Miami, kandi izo nshuti ze ngo ntizari abagabo basanzwe. Uwa mbere yitwaga Sam Giancana, yari ibandi rikuru muri Chicago yose, ni nawe wari warasimbuye ibandi kabuhariwe Al Capone nigeze kubabwira. Mu gihe undi we yitwaga Santos Traficante, ariwe wari ukuriye agatsiko k'amabandi ya mafia muri Cuba mbere yuko Fidel Castro arafata. Abo bagabo bombi bahise bemera gahunda yo kwica Castro, batagendeye no ku giciro cy'ibihumbi 150 by'amadolari CIA yari yashyizeho nk'igihembo, ahubwo bo ubwabo bari bifitemo inyungu ku giti cyabo, kuko bashakaga kwikiza Fidel Castro wababuzaga umugati, maze basaba CIA ko yagumana amafaranga yayo
bagakora akazi ku buntu, ariko igiciro cyabo kikaba kuba amazina yabo atazigera ahuzwa na rimwe n'urwo rupfu, mbega bikazakomeza kwitwa ko ari CIA yahitanye Castro. Mu minsi yakurikiyeho bagiye inama y'uko bazica Castro noneho, maze Sam Giancana abwira CIA ko byaba byiza birinze gukoresha amasasu cyangwa se imbunda zirasa umuriro arme à feu, ahubwo bagakora amanyanga yo kuroga Fidel Castro, ndetse yanababwiye ko yari aziranye n'umwe mu bantu bari hafi ya Castro wari kubafasha mu kuroga uyu mugabo nta nkomyi. Kuri 12 Werurwe mu 1961 mu nama y'ibanga yabereye nanone muri Miami mu birometero bikeya uvuye muri Cuba, niho habereye inama ya nyuma inoza uwo mugambi wo guhitana Castro arozwe, maze Agent Mahe wa CIA ahereza Giancani ubwoko bw'uburozi bwitwa botulinum toxin, bukorwa buvanwe muri bakteri yitwa Clostridium botulinum, bukaba bubuza ivubuka ry'umusemburo witwa acetylcholine mu bwonko, ari nawo umusemburo utuma utunyangingo tw'ubwonko bita neurone duhererekanya amakuru. Acetylcholine ku bantu bazi bya biology ni ubwoko bw'ibyitwa neurotransmitter cyangwa se nyine imisemburo ituma amakuru atembera mu bwonko. Ubwo burozi buri mu burozi ngo bukunze gukoreshwa mu ntambara za bucece hagati ya za guverinoma n'abanzi bazo, kuko bwica bucece nyine, ngo umuntu akabanza kuba pararize, kandi bikaba bigoye kuba umuntu yasuzuma uwaburozwe ngo abe yabubona mu mubiri we. Hari hasigaye gusa noneho kubona uburyo bwo gushyira ubwo burozi mu cyo kunywa cyangwa se icyo kurya cya Fidel Castro. Umugabo wari waremereye Giancani ryabandi rikorana na CIA ko azabibakorera, ngo yaje kwirukanwa bitunguranye mu kazi, bituma atongera kubona amahirwe yo kwegera Castro. CIA isosi yabo yari iguyemo inshishi, bikaba amahirwe ya Fidel Castro. Icyo gihe Castro wafatwaga nk'umwanzi nimero ya mbere wa Amerika. Ibya mbere bipfuye, CIA yashatse umu ex we cyangwa se umukobwa wigeze gukundanaho na Fidel Castro mbere y'uko ajya ku butegetsi, maze imubwira ko bagomba kubafasha kumukura mu buzima. Uyu mu ex wa Castro yitwaga Marita Lorenz, yahawe na CIA utunini dutoya cyane turimo uburozi kandi duhishe muri twa tuntu dushyirwamo ice cream. Uyu mukobwa yongeye gushaka uko yavugana na Castro bahoze bakundana, amukumbuza ibihe bagiranye. Undi nawe nka benshi mu bagabo intege nke ziramucakira, amuha gahunda muri hoteli yitwaga Hilton yo muri Havana, umurwa mukuru wa Cuba. Icyo gihe Castro wafatwaga nk'umwanzi nimero ya mbere wa Amerika. Ibya mbere bipfuye, CIA yashatse umu ex we cyangwa se umukobwa wigeze gukundanaho na Fidel Castro mbere y'uko ajya ku butegetsi, maze imubwira ko bagomba kubafasha kumukura mu buzima. Uyu mu ex wa Castro yitwaga Marita Lorenz, yahawe na CIA utunini dutoya cyane turimo uburozi kandi duhishe muri twa tuntu dushyirwamo ice cream. Uyu mukobwa yongeye gushaka uko yavugana na Castro bahoze bakundana, amukumbuza ibihe bagiranye. Undi nawe nka benshi mu bagabo intege nke ziramucakira, amuha gahunda muri hoteli yitwaga Hilton yo muri Havana, umurwa mukuru wa Cuba. Uyu mugore bivugwa ko nubwo yari yishyuwe na CIA ngo yageze imbere ya Castro afite twa tunini tugomba kuroga Castro, maze yibutse ibyo babanyemo na nyuma y'ibiganiro by'ubwoko bwimbitse bari bagiranye ako kanya, umukobwa ngo yafashwe n'ikiniga ararira, maze biramunanira kuroga umugabo wari umaze kumugeza ku ndunduro y'ibinezaneza. Uwo n'undi mugambi wo kuroga Castro CIA yari imaze kunanirwa kugeza ku ndunduro. Ibyo nabyo bimaze kuzamba, CIA noneho yatangiye gushakira ahandi Castro yagirira intege nkeya, ni muri Cigar. Cigar ni ibitabi binini bikunze kunyobwa n'abifite. Castro ngo yarabikundaga cyane, ndetse no mu ruhame yakundaga gufatwa amafoto abitumura.
CIA yatangiye gupanga uburyo noneho yakoherereza Fidel Castro agapfunyika ka za sigari ziroze. CIA yari yaraperereje ku bwoko bwa sigari Castro akunda kunywa, maze batumaho ipaki imwe mu kwezi kwa munani mu 1960 bayizana mu ishami rishinzwe imiti muri CIA ngo babanze baroge iyo paki yose. Ipaki yose yari irimo sigari zigera kuri 50. Yose yarafunguwe, buri sigari yongerwamo uburozi bwa toxine, maze zose zisubizwa mu ipaki ku buryo bw'ubuhanga, ku buryo nyine nta wari kurabukwa ko hari icyabaye. Aba ngo bamaze ibyumweru nka 2 CIA ishaka uburyo uyu mupangu wari kunozwa neza kugira ngo uzakore, dore ko ngo nubwo Castro ngo atari gutumura kuri izo sigari, ngo byari kuba bihagije kuba yafata imwe muri izo sigari muri iyo paki akayikoza ku munwa we gusa, ngo byanga bikunda yagombaga guhita apfa mu masaha makeya yari gukurikiraho. Ku ya 13 z'ukwezi kwa kabiri mu 1961 nibwo CIA yohereje ya paki ya sigari iyinyuza mu bantu bagombaga kwinjiza mu zindi sigari zijyanwa kwa Fidel Castro. Ariko by'amahirwe ya Castro, mu bantu bayihawe hari harimo ngo abatazwi neza, ku buryo ngo ubutasi bwa CIA byarangiye bubuzaho iyo paki yarengeye. Ikizwi nuko ngo itigeze igera kwa Fidel Castro, maze urwo rupfu narwo arusimbuka ryo. Nyuma y'amezi abiri mu kwezi kwa kane mu 1961 Castro yaje kwishongora ku banyamerika mu ruhame ubwo yatangazaga ko impinduramatwara yakoze muri Cuba ahirika Perezida Batista ngo byakozwe mu isura y'ubusosiyaliste, ndetse yanatangaje byeruye ko ashyigikiye ubutegetsi bwa Lenine mu bumwe bw'abasoviyete, maze biba nko gukoza agati mu ntozi ku ruhande rw'abanyamerika. Ingaruka z'iryo jambo ryabaye imipangu mishya yo kwica Castro. Amarozi ngo yaramaze kurambirana. CIA yagize vuba noneho ibyutsa umugambi yari yaratekereje na mbere wo gukoresha impunzi zahunze muri Cuba mu gihe Castro yafataga igihugu, maze CIA irazitoza iziha n'ibikoresho, maze ku ya 17 Mata mu 1961 nyuma gatoya ya rya jambo rya Castro, CIA itegeka izo mpunzi ko zigaba igitero muri Cuba. Icyo gitero cy'impunzi cyasesekaye muri Cuba kinyuze ahitwa mu kigobe cy'ingurube Bedokosho. Amerika ngo yatije ingabo ibikoresho n'indege z'intambara, ariko izo ndege zari zatewe amabara cyangwa se amarangi ya Cuba n'ibendera rya Cuba ku mirizo yazo, kugira ngo bigaragare ko izo zari ingabo za Fidel Castro zamwigaranzuye. Umusaruro Amerika yari itegereje kuri icyo gitero wari ukugumura abaturage ku butegetsi bwa Fidel Castro no guhirika ubutegetsi bwe, niyo atari guhita apfa nk'uko bari barabyifuje na mbere. Uyu mupangu nawo wabaye nk'inzozi mbi kuri CIA, ku buryo n'ubu ngubu abagize CIA batajya bashaka kwibuka uburyo basebye muri ibyo bihe, kuko abo basirikari ngo bakigera mu kigobe cy'ingurube abaturage banze gukorana nabo, ahubwo abaturage bihutiye guhuruza ingabo za leta arizo za Fidel Castro, maze mu masaha 72 ingabo za Fidel Castro zifata bugwate izo mpunzi zari ziteye zohejwe na Amerika ngo zihirike ubutegetsi bwa Castro. Umugabo witwa Fitzgerald Kennedy, perezida wa Amerika, yari amaze amezi makeya ageze muri White House asimbuye Dwight Eisenhower. Byabaye ngombwa ko uyu mugabo kimwe mu bikorwa bya mbere yakoze mu ruhame ari ugusebera imbere ya Cuba, maze John Fitzgerald Kennedy yemerera isi ko umugambi wapfubye wo gutera no gukuraho ubutegetsi bwa Fidel Castro wari wakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Washington ngo yarasebye bimwe by'imbere cyane, maze ubugome bwabo kuri Castro buba umusanzu ukomeye mu gukuza ubwamamare n'icyubahiro cya Fidel Castro mu mahanga yose.
ubwo ni bumwe mu buryo bukeya muri bwa bundi 638 bw'imigambi yapfubye yo guhitana Fidel Castro ariko urupfu akarusimbuka. Ni umunota w'ubwenge, nitwa Trésor Pierre Chan. Ntuzacikwe n'ubundi buryo tuzakugezaho mu kandi gace. Nababwiye imigambi igera kuri 4 leta ya Amerika ikoresheje ukuboko kwa CIA yagerageje mu mushinga wo kwica Fidel Castro wari warafashe ubutegetsi agatangira politiki zo gukura abanyamerika ku bugenzuzi bwa business muri Cuba. Amerika yashakaga gukomeza ubugenzuzi bw'ubutegetsi na business muri Havana, umurwa mukuru wa Cuba. Bityo byari ngombwa kwikiza Castro kuko we atakozwaga ibyo kuba mu kwaha kw'abanyamerika. Mureke tureba andi magerageza CIA yakoze ngo ihitane Castro ariko bikaba iby'ubusa. Nyuma yo kugerageza kumutegera ku bitabi binini yanywaga akanabikunda cyane bya sigari, bari barashyizemo uburozi bw'intaraza ariko bikarangira izo sigari zitamugezeho. Igitero cyo mu kigobe cy'ingurube FIDEL CASTRO cyashoje urugamba rwo guhirika Castro ariko kigapfuba vuba na bwangu. Noneho CIA yatekereje ubundi buryo bwo gutegera Fidel Castro ku bindi bintu bari bazi neza ko yakundaga cyane. Castro yakuriye mu kirwa cya Cuba, akunda imikino yo kwibira mu nyanja nk'abaplongeur. CIA yatekereje uburyo bwo gukora utwato dutoya cyane two munsi y'amazi bashoboraga gushyiraho igisasu bakatwohereza mu mazi Castro yakundaga kwibiriramo. Cyakora utwo twato inzobere mu by'intwaro zagaragaje ko tutashoboraga kumugeraho atarabibona, kandi ko n'ubwoko bw'ibisasu bendaga gukoresha kuri utwo twato ngo bitari guhura n'imiterere y'ahantu Castro yakundaga kogera ndetse no gukorera iyo mikino yo kwibira. Icyo gitekerezo cyahise gishyirwa ku ruhande. Nyuma y'ibyumweru bikeya ariko nibwo CIA yongeye kubura igitekerezo cyo kubyaza umusaruro undi munyapolitike witwaga James Donovan wagombaga koherezwa na Washington muri Cuba ngo akore negociation z'uburyo imfungwa zari zarafatiwe muri Cuba nyuma ya cya gitero cyo mu kigobe cy'ingurube FIDEL CASTRO zarekurwa mu bwumvikane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Uyu James Donovan yamaze agahe muri Cuba avugana neza na Castro, ndetse bari bahuje gukunda uwo mukino wo kwibira mu mazi, bigatuma Castro amwiyumvamo cyane ugereranyije n'abandi banyamerika. Ni nabyo byatumye mu kwezi kwa kane mu 1963 Castro atumira uyu munyamerika Donovan muri Cuba kugira ngo baganire ku bya diplomasi ariko bagirane n'icyumweru cy'ikiruhuko. Aya yabaye amahirwe ntagereranwa kuri CIA. Bari bumvise Donovan avuga ko ashaka kuzaha Castro imyambaro mishya yo kwibirana mu mazi, maze CIA itegura imyambaro mishya yari yashyizwemo udukoko two mu bwoko bwa bakteri zimwe zitera igituntu n'imiyege champignon ngo zagombaga guhita zataka Castro bikanamuviramo urupfu bikamuhuhura. Ibyo ariko Donovan ntiyarabizi neza. Ndetse CIA ntiyashakaga no kumwinjiza muri uwo mugambi wo guhitana Castro kuko bari babizi neza yuko bafitanye umubano, ahubwo yamuhaye iyo myambaro ngo bazayikoreshe bibira, banamuha undi mwambaro wihariye wo guha Castro nk'impano. Ariko we agezeyo yageze aho yihera Castro impano y'undi mwambaro yari yasanzwe amuteguriye. Isosi ya CIA nanone yayisigwamo inshishi kuko uburozi bateze Castro muri uwo mwambaro butigeze bumugeraho nk'uko babyifuzaga. Mu kwezi kwa 11 mu 1963 nanone CIA yagerageje umugabo witwaga Cubera, wari umwe mu basirikari b'impinduramatwara muri Cuba, ariko ngo akaba yaraje kwihinduka Castro kuko atemeranyaga nawe mu by'imiyoborere, maze ahinduka umwanzi wa Castro. CIA yashakishije uyu mugabo maze ihurira nawe i Paris mu Bufaransa, imusaba kongera kwegerana na Castro. Imuha ikaramu itangaje yari yishemo imbere agaselenge, twa tuntu bakoresha batera imiti kwa muganga. Kari karimo solution cyangwa se amatembabuzi ateguye agizwe n'uburozi bwitwaga Black Leaf 40. Ubwo burozi buba burimo nikotine isindagiye cyane cyangwa se nikotine concentrée
bari bakarishije ngo izahitane Castro. Bimwe byo kurucira mu kaso rugatwara nyoko. Muri icyo gihe nibwo i Dallas Perezida John Fitzgerald Kennedy yarasirwaga mu muhanda ubwo yari yasuye umujyi wa Dallas. Araswa mu mutwe n'umuntu n'ubu ngubu bitavugwaho rumwe. Kuva amakuru y'urupfu rwa Kennedy yamenyekana, umushinga wo kwica Castro hakoreshejwe selenge yitwa selenge hypodermique, no kuvuga ko iyo karamu bari kuyimujomba ku ruhu uburozi bugahita bumwinjira, ariko uwo mushinga wahise usubikwa vuba kubera urupfu rwa John Fitzgerald Kennedy. Nubwo uwo mushinga wari uburijwemo, Cuba yakomeje kwereka CIA ko ashaka kubafasha kwica Castro mu buryo bwose bushoboka, kuko ngo yagombaga kumwihoreraho ku buhemu yamugiriye. Nyamara mu by'ukuri CIA yakomeje gukorana n'intasi y'ikirumirahabiri itabizi, kuko uwo nguwo Cuba wiyitaga umwanzi ruharwa wa Castro, ngo atari umwanzi wa Castro mu by'ukuri, ahubwo yari yaroherejwe n'ubutasi bwa Cuba ngo ashobore kuneka neza amakuru yo kurwanya Castro. Ibi nibyo byashobozaga Castro kumenya imigambi mibisha irimo kumucurirwa. Mu kwezi kwa 10 mu 1979, hari hashize imyaka 16 Kennedy apfuye, Castro yafashe indege yerekeza i New York ku cyicaro cya ONU mu nama. Abanyamakuru bamubajije niba koko ari byo ibyavugwaga ko yaje yambaye ijire irinda amasasu, jire par balle, ngo yari kumurinda ko amasasu yamuraswaho yamwinjira mu gatuza, maze Castro aseka cyane yambaye imyambaro y'icyatsi isa niyo yafashe igihugu yambaye na cigar bya bitabi yakundaga gutumura mu kanwa, asubiza ko nta jire par balle yari yambaye, ndetse abereka igituza cye ati ijire ngewe mba nambaye ni ubupfura, kandi iyo jire ngo niyo yandinze kenshi. Kuva ubwo nta gihe na kimwe Amerika yigeze irekeraho gucungira hafi la commandante Fidel Castro nk'uko bamwitaga muri Cuba. Hagati y'igihumbi 1989 n'igihumbi 1991 ibintu byagenze nabi mu basoviyete aho bita bloc de l'Est, byanatumye ubumwe bw'abasoviyete busenyuka, havuka Uburusiya n'ibindi bihugu byiyomoye ku bumwe bw'abasoviyete. Ibi byatumye ubufasha abasoviyete bageneraga Cuba buhagarara, maze Cuba irindimuka mu bukene bukabije bwahereye ku ihagarara rya petrole itari ikigezwa mu kirwa cya Cuba. Fidel Castro yumvikanye kenshi atunga agatoki abanyamerika kwihisha inyuma y'ibyago byose birimo n'ubwo bukene bwagwiririye Cuba. Ntibyarangiriye naho ngaho gusa, ahubwo Cuba yagejeje ikirego mu rukiko rwitwaga Tribunal Populaire de Havane, aho yaregaga Amerika ku birego bitandukanye. Guverinoma ya Castro yareze Amerika mu 1999 iyisaba magana y'amamiliyoni y'amadolari yo gusubiza ubuzima ku murongo, kuko ngo Amerika ariyo yarateje ibihombo byose kandi mu buryo bwa nkana. Muri icyo kirego ni naho hajemo amakuru atangaje y'uburyo Amerika yacuze imigambi igera kuri 638 yo kwica Fidel Castro, ariko ikamuhusha. Nyuma y'uwo mwaka muri 2020 Amerika yagerageje uburyo bwa nyuma bwo kwica Castro ubwo yari mu ruzinduko muri Panama. Mu rugendo inzego z'ubutasi za Castro ngo zabonye ko hari abantu bagera kuri 4 ngo bari bateye impungenge. Byaje no kumenyekana ko abo bantu 4 bari abanyacuba b'impunzi bari baragiye muri Amerika, ndetse ngo bari bateze igisasu munsi y'ahantu hari hariho mikro Castro yagombaga gutangiraho imbwirwaruhame. Iki gitero nacyo cyaburijwemo n'abo bagabo 4 bahita batabwa muri yombi. Fidel Castro yaje kurwara kubera ubusaza kuva muri 2001. Icyo gihe ahitaho ubutegetsi muri umunawe Raul Castro. Muri 2016 afite imyaka 90 yuzuye neza nibwo yahumetse akuka kanyuma azize uburwayi nyuma yo gusimbuka impfu 638 abanyamerika bamwifurizaga. Uyu mugabo yabonye abaperezida bagera kuri 11 basimburana mu ntebe za White House, kuva kuri Eisenhower,
yafashe ubutegetsi asanga ari uyoboye Leta Zunze za Amerika kugera kuri Obama. Umwanzi nimero ya mbere wa CIA ariwe Fidel Castro yibukwa nk'intagorwa kuri Amerika, kandi kuri we intwaro ngo yatsindishije CIA muri ibyo bitero byose CIA yashakaga kumuhitanamo ngo yari ukwihangana aho biri ngombwa. Ni umunota w'ubwenge. Nitwa Trésor Pierre Chan.